Paula bitanga ko ko ri fa minga patampo sa fa ki ga tazele de Tonga toa ki wala fitu poini ma be moi live stream my broadcasting me he lai peri fo o ko ia ko maronga Tonga ni to fa pe ko ia ono hofi ko ia I tona ke ko si ko fa tongia pongpongini ko nga fuke programa ko ia fa manatu ai superi ta monita fitu ni ma ko ia apia ko ai ko book signing pe ko fa mo oni ko ia to he road to Faa'imata 75th anniversary ko halangi Faa'imata fa manatu without fitu ni ma superi ta moni ai ko ia pongpongini ko programa ko e whatau ke whakau watu ia me klasi tai wa fitu alu headphone o me kune wai ono whakakala ko ia e kawahi me klasi tai wa hewa wha tali tatu lotu kefu pe ko ono tukma ko ia tohi ba mo lotu ke ono tapoki e whakau ko e me klasi tai wa ano tolu pa kato tati vita wheke mafi ko ono tukma ko ia tarateu ke tohi whakau ko pe ia e whatau ke headphone o me kune Pele wanga manat meri ko sislia tu fo ata pa toro me klase tai wa fitua. Paula tu po me klase o tai wa ni ma fitu. Ila santo kia pongi me klase tai wa no tolu. E klaf moana me klase tai wa ni ma hiwa. Mo Dr. Joseph ta kai me klase ko ia. Ko wa mata ko e fa falang lang ko e ahoni. Ko tai ne princesa Salote Mafile'o Pilolevu Tuita. Ya ini me anai o fakolo aki ai programa ko yo ahoni ko formalo ko me klase tai wa hiwa no Katrina ma fatiaki ko guest management ko no Tonga ko ia o ngai to ko ni ko ila wa malu me klase tai wa fitu pe mo mareta inoke me klase wa fe mata to la ya bido na do le ka ko sutuku tu kaya na dorgo ka we pa tinga na o si me ni ta mi ka wa ya Latu ta puelu ka wa mo na dorgo ai me muri pe hoki ki arinda Tony ma mo ka ya tu ki ta ba ko ta ko ese ta fina o me no si la pe hoki ye ki na dorgo ke ko ye ngai to Katalina tohi o ka dauja tuna fila kepa o ka e dogi hen fok pe mo kerepi ai ko ka pa ni anu no heni ma wa te ki da wa mo model ko ya me muri ai mo ka mai hen fok pe mo ana foto. Mugna tole ka kul sutuku ke kuna heni I hoani ke ka wada yo no famoni ko to fo ko ni do ka be mo frage kana ga yo no frage ke ko ya he to no ve kuni fo ta ke a ni ngongo e va po ni mai po ponga a ni na ne fo hai na o si vai hono tu quanto ko to he ko no launch na so ka ko ya hita ko si ka ko hui ko e toro ko ya o ka tonga ki ta uni ko ni to ya mo ni ki Faa'imata ko ka tonga ko ya la ko ya e ta ko la e tonga ko ya ki Pitania fan du po baba o ka por ke to tonga ya ne ho ma ke ni ta mini ko fo ko to ton ko ya un fulu o te peta te rive fia mo to kai mo la mai mo tonga ni ta mino tonga ka tonga ma be mo mo le do ma fit ko ni ma pe ko fa ba ko telefoni pe ko PC o kai me ki broadcasting pe ke mo to ko ya me e wa wa tonga Tongatapu ni ha bai pe ke o ni wa pe o me ta dar fi ma ke mo to ko me mo ni na ne ma ke ko ta tai mi ka o te pe mo hanga fo wa ma de ai ho wa ni ke mo hanga o fo ka ko mai ai ngawa ko ni hawani ko wo ba ke vai ko ni ai ngawa ko ni fa ma le da ki da wa mai fa po fo ko e na be ni fe ngi fo ma ta la do ni nai ai ata ni na do ko ia ka tu ki mu ko ia o ya ko ka na ko ka hoko
tu ko ia I te mini ka pa ngamari na yang te mo pa ke mo na tol ko ia la ma ko me muri ko pa ia pa ngamari me heni mo me mai me muri na pa pe mo tol ko mo do wa ko I Tonga ni ka ma ko ke family mo ka nga ko ia una I heni I Hawani we mo le ko ia I da mini ko I me beni ngai da fak pe ko ia ko le ko ia ai programani ko makaya to ko ia nya siamali Latu me pa poki ko la mo ko ia me no sila na tol ko to pe na he ni tai me ni ko ke na ka mai ki ko nga fa auseni o ka do nga I ko ia o se peri tai amoni te mo ka ia te na u tano fia mo ha ngai malat meri ngai to ke na ia I ga na ko pa da mai ko fa na wa ko tuku o ia ba ko malunga tonga ni aro ko ni I taimini ki fo ma bo bo venga I ko fo auskaia o programen ka ko to ko ni tu no mo kai ko ga I taimini ko I mo tanta dar ko I taimini ko ma to ko mo metali ma be me la lo I holo ko metali ano fo mana to ko ia o superi diamond ki ka wa tu ku o ku panga wanoa mo wa me na hiki ka wa dai e tai mini me la lo ya I la peri ko e wa po ko ni me olunga ya I la peri ko holo ko ya me tari ko ta dar fia mo dor ko to ko mo heni I tai mini ne le ka ba ko ma heni e ka pa ni ya kui fea doenga o mata mai be tau live stream pika mo fara mai be he war pito poenima veni fok be mo lo he tu poniua to kai na dol ko ya kuna wa mai ke programa ko ya honi te fa ma be programa fa da ke pongpongini ko heti fo no ve ko ne klase tai va pitualo fa no fa kakara ka wa hi tali ta tu blot ke fu me klase tai va hi va fa no tampo ki no la wa ko nga be mo lotu o to hi fa ka to ta te vita fe ke ma fi klase tai va no tolo e tu mai va e fa da ke ai tala te o ki tohi ko ia kai ke ula ve ai tu be ke ndo kanga o atu kai ngai manat meri heni o atu nga tonu ia live I pongpong ni me dai va fitua ko se sigia tu fua ta ka pandor ta wi ta hai mo a fio fet ke ka matanga dai va ni ma fitu klas dai va ni ma fitu ko Paula tu pohu au ha wi dai va no tolu ila sani tu kia pongi ta do foki ke dai va ni ma hiwa ya e kala moa ta wa ore ke ofio bitu ma ke tai mini wa fe mataha Dr. Joseph Dakai Variva me ai pa la ranga ya hani ke tai ne bisisi Salote Mafile'o Pilolevu Tuita yang o fa koloha ai o wa ko ya o Hawani e formalo e variva e fa la ranga ai pa mooni e tohi e hongo fulu pehiri ko ya ko e le fo malo me kala se tai va hi va no ko Katrina Ma'u Fidayaki Fatiaki e ko ke fa be ai tatari ni mo e fa so se ngai me ko to me na tuta ko ia va pa la ngani
whaka pito ai library ko ni e ko e matamaho anga be ko hume be ko e ko librarian tenta dari ko motoro pe hume be ko ya o lungai ai upapa ko mana tu ko i be ko honest board papa farang rangi ai i he tamo ai e library tawaki aki harata pahau piki fare come ko ya con Salote perché de Mafile'o che le volte si mai perché usciamo ko ya o la peri e kawaii e tohi ko ni e ko tohi ko road to Faa'imata 75th anniversary e kawaii no pare alien che la ko nga na dore che po da na tohi ka de ko ka ke ofa no te ko ya usciamo tu bebe che ute pile l'autohi ta fa che o che ho si u cubicle che ta ma o computer per moi u ports e che plaki ga e computer ko u me tu ta ki o PC be au pe ma mo ta fa ko e ta o ku fie maria nge ai la ko nga ko e ta fa ko ya e ko u se ko u lounge suite sangat firmari ai o ke la tohi ai pe bare te ka nga ke u te pire i ta fa ke ta ai ko ni tu ko ya ku wa tolu te ka ko ki ai ko e o ta fa ki o ku i alu ko me ceiling me afi o ku mari ni nei be mo ui be ka ko flat lights nga ko ai ko no to mari ele va o ku wa ni si pe ya ai ko no to mari tu mai ko ia ai sila a pe ko ta pa ke ko con Salote pe ta van to mata tu ta e falangi pe ta va ko ia ki ala matiaro na to the best e ta va ko ki mala e faiva mala e spoti ki de leta ia na na ko awai ka ta te ko nga tu wange ki pa ta ke ko ia programani me ta o dai va fitwalo het fonoa vekone ya no ke fa no fotokala e ko ia me ka se dai va fa tarita tu plotu kefu ko ni ma wenga I whakakara ko ni hawa leo ki programa whakatau ke o he aho Leo Pilolevu Tuita I he tohi road to Faa'imata. Tapu mo a whio ai o tua I he tau Tonga. Tapu mo kere e kini api ko Faa'imata mo paini mutu. Tapu mo tahine Princess Pule. Princess Salote, Mafile'o, Pilolevu Tuita. Ko e foitai a moni laulo taha o e ot wherenite. Tapu mo ula matatoa. Mo maftai ulwafi. Mo hamata pule. Tapu mo fai whekau toke tā wheke mafi. Palestine malolo e se asio Tonga. O Palestine hoko e kautaha ako tutuku. Ako anga maalunga Tonga. Tapu mo ek pale mia o Tonga. Ne ongo ki kai kene mea I hen. Tapu mo kautak ngawe. A ngai pot ngawe ai pule anga. Mo e hou ek minister o kabineti. Tapu mo ek minister ko malolo. Dr. Ana Maui tau whiulngaki. Tapu mo pule ako, si Paula halafi, whai ako mo e kau, mo e whanau ako. Pea ko whatapu heni ke kau paionia o e tau taha hiwa whawhitu. Mo mea mai he pongpongin. Tapu whoki ke kau whakaafe, ko mo utari ai whakaafe ke mo iheni ai. I he o wau ko e ni. Hou eiki ko ristu tuku.
ngahi kau ngā mea, pea mokmoutolu kotoa o mo mea mai I he ope. Pea kokore whakamore more, te ria na kuyai halakanga, pe koha whatongia ko lakai e whakatapuni. Tupe mua ke uhufanga e fuka ke viringia. Tau kamata aki ai lotu. Pea ko whawhe I ai tangata ek Palestine malolo, whai whikau toke tā, whike mafi, ke ne whahoko ai lotu ko ia malo. Apasia ke o tua, pia kore ke u whamaru he whatapu kakato na e whea MC o e aho, ka e whai e tau lotu. Ko e potfolfola ke whai ai peha whakalau loto e ngāo e mahu I ngāo e pongpongini. Ko e taha pe o e whakaloto lahi, mo e tala loto a Paula, ke kāinga I Filipai. Filipai wahe uloaki. Pea kua hono tolu e vesi, ko ki fui lea ku pehe ono whakarea. Filipai wahe uloaki, vesi tolu o pehe ono whakarea. O kua u whakawhetai ki hoku otua. I he ku manatu kotoa pe ke te ki mou tolu. Filipai wahe uloaki vesi tolu, nā kulau te utoi whakaongo atu pe. O kuou whakawhetai ki hoku otua, I he eku manatu kotoa pe kia te mautolu. I thank my God every time I remember you. Koe tala noa a Paula ke ki kāinga lotu I Filipai, nai kai ko haki kāinga lotu na e whaingofua hono whakotuu. Hena e ikuo, tuku pōpūlai a Paula, pea taha. Kana e kei ofa pea Paula heki kāinga lotu koe ni. Pea koe taha e ni ne rea whakaloto lahi. Pea ompe ka tau tolu koe uhi, koe tau wiheni, road to Faa'imata. Koe ngahi manatu merie, ngahi to wako. Pea koe ngahi manatu ko toa koe ni tau amanake tau wakai ki ai ke Moimoi ki ai mo e tahine princesi. Lahi taha koe ngahi manatu ke he ngahi hingoa. Koe ngahi hingoa o ku whakalau hake ai. Pea ki he ngahi to'u ki muini, mo e tau whanau ako, there will only be names. Ka koutuhi ko ki moutou koena ku ki matu o tuange ai tau. There will not be names only. Ko ngā hingoa ko e whakalau e he tohi. Tene whakamanatu mai ngahi fofonga. Tene whakamanatu mai ngahi tōonga. Tene whakamanatu mai ngahi characters. Tene o mai e manatu ke he ngahi success. Will even remind us of failures. But together, through their failures and their success, Tonga High School is where it is now because of them. Ke tau lotu. O tua mafi. Ke awhioi mea kotoa, kai puriha mea ia me ho fofonga. Kai whewhe, he koe ngahi manatu merie o e pongpongi ni. Koho kakai,
Nā ke ui pea ke whiri me he tapa kotoa o otu motuni. Mei niwa, wawaulahi, otu hapai. E ua pea motonga eiki. Nā ke whiri ha whanau. Ke nau i he api hako maalunga o Tonga. Pongpongini, kua whakatahai, pea kua mau maari, ai tohi, o ku kano kato ai ngahi hingoa, ai ngahi talaloto, ai ngahi toonga mo ui, ai ngahi ulunganga, ai ngahi yola merie, ngahi lava mea. Kua hai pepe mo ngahi manatu, ke ngahi mea kui kai whakawhiewhia. Ka ku mau whakawhetai, i he ngahi lava mea koe ni, mo ngahi tōnou kotoa koe ni. Na e whatu ai pea langa ai, ai whonua mo ki api a kone. Pea ku omai he pongpongini. Mea ki ai tahine princess pure. Ke whakamooni pea whakamahu i ngai. Ai ngahi ngāua na e whai, mo ngahi ako na e whai. Ngahi to'uako kimua. Pea kui kai koe o mai pe ke whakatolonga, o kui kai koha misi ume pe. Ka koe o mai ke hoko koe whakahonga i o hange koe talaloto ai apostolo. Taim ko toa pe aku manatu ai ke kai ngā lotu o Filipai, o kuake e ne hounga ia, pe aku whakawhetai. E ngahi au sia mo e ngahi ilo na e whou mai ai, pea mo i kāinga o Filipai. O pehe tof pe o tua, e ngahi tohi, kua whao koe hui koe ahoni. Koe ngahi au si ia, nai to'u ako kimua. Pea ku o mai ke hoko koe whakaloto lahi kia ki mautoro. Pea ku o mai ke hoko koe whakamama kia ki mautoro. O mai ke hoko koe pou kia ki mautoro o ahoni. Tokon mai e o tua. Mautolu o ahoni kai mai to'u ako lolo tonga o api akoni. Tuke pehe ha e maulau konga i he e nau mo ui. E maulau tohi i he e nau toonga mo ui. Hange koe maulau lau tohi he tohi o ahoni. Ke pehe maulau tohi he toonga moi ulunganga moi ako ai whanau lolotonga. Pea peheni ha tau he kaha una. E ai ha tohi o whakama opo ai ngahi manatu kia ki nau tolu o ahoni. Ka koe ni kua whai hono kamatai. Pea ku mau holo ki lalo. O hanga tu ki hea whiona pea moi mau tau tapa. Ma whaho tau kupu mafi. Mo mohu alo o whao whakama opo e ngāue o e ahkoeni. Pea whakamonu ia maki nau tolu te nau lau tohi ai. He kui kai koe nau lau tohi pe i he lai pepa. Ka nau lau konga he mo ui, mo e ngāue, mo e kakawa o e kakai ko nau si mo atu. Tāpu ak mai o tua, tahine princesi, Salote, Mafile'o, Pilolevu, Tuita. Kai mai hou eiki whakataha, ku mau kau whakataha e pongpongini. Pea hoko, ai ngāwe anga o e pongpongini, ke kei langi ia i pe aho hua wha oni. Ko e mau lotu ia mo e mau whakawhetai, ia sisu kalaispe koho alo,
ka ko mau wha mo ui. Amen. Whaika tuita te wita whike mawhi. Ko whamalo ke tangata ik whaiwhekau, i he lava ai lotu, ka mata ai tau powau i he pongpongini. Ka hine princesa Salote, Mafile'o Pilolevu, Tuita. Tupe mua ke whafofongai, ai tuunga mātua, moi whine mātua, na ngā ue ke tohi koe ni. E ki whahoha taritari, fia mo loto mawhana, ai wheitu una, i ho loto lelei, ka ke mea mai ki Faa'imata. Ke wha ilongai, ai ki ngā ue koe ni kua lava. Ke wha mo oni huafa, ke ngāhi tohi koe ni, ko fotu tu pia mo pulusi. Me ite a api ko Faa'imata o hangepe ko ia i autona ki. Pia fia, hono ngahi mea kotoa o au ki hono lauwewe. Ke taritari a whetu una. Mo whawhetai ke o tua mafi ko uhi ko ene tau hi hao. Ko whai ma au pa mo whare. Pia lawe ai mo kumautolu ha lau vare. Ie mai mo aola. Ala ako hunga. Whanua. Tupe mua ke mui ke po kalama o e ako eni. Ke whahoko ki pui tu anō ki ngā ue ko lava. Ko whini motu au ko whahok whatongi atu, na ikai ke kau ki he kamata o ngā ue ko eni. Pe au ko whafofonga e atu pe aki nau tolu, ai kau mu aki, ai kau whewhine mo kau tangata, na nau loto lahi. Ke whakahoko ai misi ko eni ke whakafotunga o tau au si ai ako eni. I e popo oi o tau tahiwa whawhitu na i whakahaai. O ikai ke iai hatala kātoanga. Pe ko hafu kātoanga na e whai aki a hono fotu o e ako. Ka na e lipo oti pe i he pepa koe ni. Na e whotu a e ako fo o ai puleanga i he tau koe ni. Ka i he anga o e wakai ai whine motu ani. Ko i whotu o e lea, ka o ku wha o iai, ai ngahi a nau, mo e lika mamao, mo e langa whonua, e whakaamua e minista ako o e aho ko ia. Whawhetai, ko e ahoni ko tawa o sia e whitungo fumani matao. Ko e ki tohini, na e kamata pe mo ia, aki ai misi. Ko e misi ai kau whewhine na nau nofo mama o mei tongani. I iulope. Pe hange pe nai ko e anau ai kau whatotolo whonua o no aho. Na e pehe pe nai a e nau anau ke na wau mai. Ki Faa'imata. I hono whitni matau. Aena e totonu ke tau katoa ngai i tau ko osi. Pena e kumi lewa a kau lalanga. Pe auki mei iulope a kau whewhine mo kau tangata te nau fie kau mai ki ngā ue koe ni. Ko ngā ue ofa eni. I he funga pe o e whemau e kina. Pea mo e tāpuni a kau a whonua. Mo e whakataptapui o e whewhanonga a ki. Pea kumi e he tonga hai ai whaunga fo ou ke whai aki e tākanga e whohe. Ko e whaunga fo ou ko ngā ue i he ope. Pea ngā ue aki ai teknolosia, pea moe loto lahi, ke tu whaki ai ngāhi pepa, ke whakawhonu mai ai ngāhi tala noa koe nai whai ki ai loto, ai tangata e whai whekau. Ko e halani, na e ikai ke whai ngofua. Ko e uhi ko e tānaki, ai ngāhi manatu me rie, o ki nau tolu ko nau mama o atu, mo ki nau tolu pe, o nau kei lau maari e pe, pea mo e kau koristu tuku, ko nau mo vete e funga o e kolope. Whawhetai, ka pau nā tau lava, o wholaua e tahi o seni o e Pasifiki, o kapo ho tau ngahi whanua kau ngā api.
Koe hae mea kai ki tau lawai. O ngāwe aki a ngahi mea ngāwe ko whakaata mai ka te tau tolo. Ke whai aki. Mo whakakakato aki. Ai misi koe ni. Na iai ai kau whiwhine. Pea ko whaamu pe ke uhanga o whakailongai. Ai ngāwe ma onga na nau whakahoko. I hono kamatai. O ngāwe koe ni. Ai koe kau whiwhine ni na nau oku nau nofo. Mo ngāwe. I Iulope. Pea ku kau ki ai a Amelia ki na hoi se a momua. Lolotonga i Amerika ia e taimini. Koe kau whiwhine koe ni na nau whotuutuu. Pea na nau whau ai ngahi vahe, ngahi chapters. Pea kau at ki ai mo e toko ni ihi me ngahi whetu keke. O kau ai a whinmotu au whahoha a. Pea mo kau whiwhine koe ni oku nau. Tangutu mai koe ni i hoktua. Kau ki ai a Catalina Barani, Melenai te tupoho Helsen, Kalolaine katoa Mafi, Kalamoe whau ese Weba, Lisia Mahe Mula, Jolene Meleana a Kolo Tautakitaki. Pea i he lolotonga koe o e lālanga, o e tohi koe ni, i hono tāna ki, i hono omi ai ngahi whe unu, i hono lelei ai whatu, o i tohi koe ni. Pena iai lewa e whaahinga na nau kau mai o hange ko i Laisaane pongi. Kau ki ai mo Emalu Isa Finau i Varature. Ta kau ki ai pea mo Sicilia tu i fua pe te lo ka pautolo. Ko kau whiwhine ia na nau whahoko ai hala whamau whatu. Pea mo lelei ai lālanga o i tohi koe ni. Kau kui kai foki ko hatohi pe a mautolu pe. Ai neu kuhaho mau ngahi hingoa iheni. Ko ngā koe tohi ia a ki tau tolu hono kotoa. Ko ngāhi tala noa iai, ko tala noa ia o ki tau tolu. Ka pau nā ke whau ha tala noa, ko uhi ko ho tangata eiki, oku iai pe ho tala noa o ou, i tala noa ko ia. Ka pau nā ke whau ha tala noa, ki ho tō whewhine, pe ko hao toko ua, oku os iai pe ai tala noa o ou. Ko anga ia o e wakai ai whine motu ani ki e ngā ue kua lava. Pea tuku au mai ai tohi pea lava o pulusi. Mo manatu koe pulusi eni, mo e anau e whai e katoa ngā he tau ko osi. Pea i he taimina e tolo iai ko uhi ko vita hiva, na e whakaamulewa ai ki ngā kulupu ngā ue ko e ni ke luva, pe ke launch ai tohi ko e ni, i he katoanga ai ako tutuku na e whahoko i San Francisco e tau ko osi. Ko ia koe tohini ko osi launch ia, e tāhine ko eiki whane tupo wawau tui wakanoa. Pea kamata hono whakatau ai tohi ko e ni, whakatau i he Amazon, pea mo ngahi whaunga kehepe, e ka pau te ke whie mau hao tohi he ahoni, e mau pe moho tohi he ahoni. Pea tuku ai tohi, o tari ke a umai ki Faa'imata. O hange ko hono hingoa, the road to Faa'imata. Ko e ahonia, tāhine princess, ko a umai ai tohi. Ko hoko ai misi o mooni, ko hoko ai anau, o whakahoko. Ke au mai ai tohini ki Faa'imata. Ko hi ko hono ngahi tala noa. Ko ngahi tala noa o kua hili. Kau kui ai a ngahi tala noa o kulolotonga hoko. O kulolotonga tala noa. O kulolotonga mo ui aki. E ka wako tutuku, pea mo e whana wako. Pea koe tohi o whia ma ke hoko atu. Pea pehea ai anau mo i whakaamu. Ai kau whiwhine mo kau tangata. O kore whamoremore ka pau ko ngalo hata. Hange koe tala noa ai lotu maaria o pongpongini. Koe ngahi hingoa ko whakamo ui mai i he tohi koe ni. Pea o whia mau ki tau manatu wholoa ki ai. Ko pui pui tu ai a ki ngā weo ku si mo vai pe.
Neongo ai ngahi pole, ka ku ikai ke mauto e lau e mautolo ai ka fohe ahon. Lau pe ai lava. Pea mau whawhetai, whai pe au taki mai ai tohi ki heni, pea mautoi whawhetai foki. Iho mea mai ke whailonga a ene au mai ki heni. Pea pehe ai ki i pui tua, mo ki whamatala ngāue. Ko iai tahine Princess Pule. Ko ngāue na e whakamisia, ko e ahoni ko lava. Pea kumau whawheta iai. Malo au. Ta hoko atu mua ki he konga o e Pokalama, ko e whahoko atu hangahi manatu melie, o ko kore heni ke kamata atu ia e Sicilia, tuifua Takapautolo, class of 1972. Malo. Whātolo atu, Tain Princess. Ko kore ke u ngau ak pe mua ngai whatapos. Hau whakiat mi mua ni. Kai atamo ko whainga maria ko ni. Ke u hoko atu ai lawe. Whikau aki pia moi tohi ko ni. Hala whanonga ki Faa'imata. Tau fitinima. Hangi koe ane mo mea ki ai, koe whamatala nei whai atu he whinmutua MC, koe ngā ue koe ni, koe tātā naki, me he ngahi whei tūko toa pē mamani. Kau whai whine me i ulope, me he i kare, me Australia, me Nusila, e pehe whoki tongani. Pea ko mau tōru pēne, ko mau i tongani he taimini, ke whakaau, ai lele, ai hala ki Faa'imata. O ko whakafofonga i atu ai tau, tahiwa fitu taha, ki he tahiwa walu noa. Nai tuku mai ke mau taha toka ngai, ai fo i tau e hongo fulu. A decade, tā naki mai ai ai whahinga, nau whia mau, kai ke whia mau ia ke pehe ko ia peu na e poto. Pena e tuku ki mua, ke o mai hane ki manatu merie. Na e tuku atu peo whakangofua, hawa ahinga takape. Ana kei ke whaingofua. Koe telefoni, koe lea, koe kore. Iai whahinga nai o mai, koe pēsi e taha. Iai whahinga nai o mai, koe vai wai pēsi. Pena e whae e pāsi aki pehe, no whaingai ke whau ai tohi. Pea whai peo lava au he taimi koe ke tuku a, kai whai mo ave ai o mea nai mau, kai whotu e tohi. Te mo mea he whopeki he tohi, e iai ai ngahi whehui e pē mai. Ko hai mau koe ke asai a mea he tau koe. Ko hai na ke asai e taksi e tau koe. Mo wha more, ko si whahinga pene nau loto le rei, ke nau o mai ha nau manatu merie, ki he tohi, o tānaki. He ka pau mahalo nei o mai kotokotoa. Mahalo nei e volume mahalo hong fulu e tohi koe ni. Ka mau fia lah ke kamata i e ngā oe koe ni tahini. Pai ke ngata ia he, e toi hoko atu pe. Paka ia ha ne hoko atu ana, male hoko atu ha whahinga. Ke, maa te mau puri atu mau tolua kata whaketa. Ka koe whakawhia koe oe whetaulaki mai, koe ngahi manatu meri ko tau whanongo, toko lahi o tau Kristu tuku, ko nau hanga o tuku mai. Papa palahi ke kau paionia o nau ke hene. O ko manatu meri au, ke atuna kai mano rea motua. Koe uhi, koe whai ako. Pena e toi hoko pe, koe tiu talahi, e taim nau ke ako ai. Kono whaata koe matolo e tuna koe he tae tokanga ki he ai e wala ako ke mau, mo e tō mui, kaua e pea kai mana he nā mau kalasa whakataha pe. Koe whewhine ngā mālohe a tuna, pena e whai ai ako ai mea lahi me iai. I he mea koe ngā ue mālohe,
e mea koe tariangi. Pea kou fia e he kuwakai atu ki ae sene kei lau maria le re i he pongpongi ni. Pehe ki he taingo lolohea, o ko malo lolohea se o kei lau maria no o mai koe ki mei nu sila ki heni ke tau whi loaki. Pa mahino pe koe ngāwe lahi o whai he whanau o ntoka ngai koe. Pea pehe whoka ke repi. O whaatia te kumotoro mō ngai fofonga. Fia he sio ke he toko lahi kui heni, hok tō wako. Pea kai ke ngata pe hok tō wako. Kako ki nā tōru na i mua e ia te au i he ako. Pea mo i whanau wako. Mahalo ka nau sio mai ka te au nau lotu ke nanga tolongi au. Hei koe uhi hono whaata i nau tolu i he kei ako. Whawheta i he kuwakai atu ka Latu, pehe kia ana, le sieli ko e seta. Pehe kia ik minister o e Foreign Affairs, pe mo tak mamata. O ku tau manat meri e pe tak o iai pe tau manat meri e. Kai hange ko lotu ko ia na kamata aki, o to iai pe mo manat tamaki. Ka koe ke tau whiema tau ke tau ke tau manat tamaki. E tau whiema pe tau ke tau manat meri e. E ko whapau ange pe ki hok tō u. Nau ke iako au ia na lahange tokanga aki sipoti e tokanga aki loki ako. Ko ne time spoti pe ko os hiki ni mau he mea kotoa pe. Ko ne time iako pe o ko hola takai holo au. Ka koe whakalata o te sio koe ki he tamaikilalahi o mui muia. Pa koe te hu mai o te ilo pe toko taha kotoa me he whomuani o au ki o lunga ke he whomuni mai taunga mo whomono. Ilo na huingoa. Ko hui whakanai toko si e a koho ia. Ka koe taimini, maha ko manat koa ko whai ako, o ko manatui pe a si fofonga e whanau, ka ko ngalo hingoa ia. Ai ko al whakataha pe mo e vai, ko kai ke te kei manatu e kita a si hingoa e whanau. Ka koe whakalata te huata wheitu, whai mai whanau. Hau heni. Ma koe aonga ia whai ako, o te hua te panke whakawawe e te mea, o te hua te whek whakawawe e te mea. Ka siot pe kita ka nau tōru, ka ngalo hingoa ia. Kai ke, koe whakalata ko hono tānaki mai ngahi manat merie o e tau ko ene, fo i tau e hongo fulu ko ene. Ko te tok iloa e kita ia e ngahi mea lahi, whekau aki mo e toko taha ko ia. O ku nau o mai, pe ako te lau, pe te tangi, pe te kata, pe te whotutu, o whakafokia ave ke Ameria, mo kau whiwhineki ki muri ke nau tokanga nau tolo whakaosi, a hono o whakataha e tohi. Ko e manat merie, o kumpeha mo ki tohu paga pe whitinima. E lava peo mao te mo lava peo lau ke mo ilo ai ngahi mea nai hoko, mo ki nau tolo na nau tokoni mai hono whotutu ai tohi koni. Hei kai te utoi whakaloa, tōku whakahātu pe ai fia, mo e pou lahi au pito o pito, ki hono whakahoko e whatongia koe ni, mo tapou atu ke kumiha mo tohi. O i kai ke fie kai mumu o ke uhanga whakahātu ko toa e ngahi mea na e hāhe tohi, ka ke mo tuko te pe ke mo find out pakapau mo te mo excited, he lawe tohi pe te mo disappointed, mo kātaki pe, mo manatu, koe tātā naki mei māmani kotoa, i he taimi whaingata, pea ave alue o a pāki Amerika, pāki Australia, pea tuku mai, ai utohi ki tongani whai pea a, umai hala whanonga o e hala ki Faa'imata. O whalahi atu ke te kumotoro, māloa pito taini princesi, ai tare whini mātua me tahi he whātoto whakahoha ase e wheitu ona a kumau tua o whātu. Alo. Paula to Paul, class of 1957. Okay.
Ilaisane tu Kiapongi, class of 1963. Patulo watu tahine Princess Pure, Salote, Mafile'o, Pilolevu, Tuita. Whakapapa ke kau paionia, tuna kaiman, whelakepa, alea mutua, lolohea tuponiua, kau maa ke lepi pouribati. Whakapapa foki ke ku kau whaiako, o kunau iheni, i pongpongini, fia mamahe ke u, mamata atu ke a ilaisane, tu fui tu pou, ko e ku whaiako ia i Form 1. Nā ku hū ki Tonga High School i he tahiwa ono tolu, pia ko ku to'u ako o ku heni tonu ko whaiwhekau, wheke mafi, ka uma a alesieri pereskoti, aia nai hoko alesieri ko e taksi ia, o e tau tahiwa fitu noa, ko mau tau whakaosi ia i he ako Tonga High School. Ko fia mamahe ko hia ke kau whakataha mo ki nau tolu, e ki maalari o i pongpong koe ni. I e fuafua koa le mai e Ameria ki na hoi sia momua ki a te au, ke kau ange mua i hono whotuutuu haki i virtual program polokalama whai ngawe aki ai teknolosia koe Zoom me i meri poane. Ko uhina u whakautua i meripoane i he taimi ko ia, pea ko uhi ko teu ke launch ia ai Road to Faa'imata i sune ua noa. Pea nā ku fia pea nā whiu ia pe waimi, koe hae uhinga nei o mai ai ke te au hala hatu unga, kai ke ukau ke komiti a mau chapter i meripoane neongo poliriu o Vikatoria, chapter o Vikatoria i he taimini. Ka naku fia pe ke ukau i hono whakatuutu ai ki polokalama ko ia. Pea hangepe ko e lawe ai kau me mipa ko e ni ki mua na e kai ke whaingofua. Naku fie mau ke whakakau mai ai toko lahi na ku lavei o ku nau nofo i Vikatoria ko uhi ke tala e nau tala noa o hange ko le meki malu ka kone osi mama o atu ko o Fasimiki ko Malcolm Koka ko Pesi Sisifa Wia ko e taha kau whaiako sayanisi na e toki na e whaiako i he Tonga High School he taimi na mawiheni ai pea na iai foke whahinga na nau loto lelei ki ai ka kohiko e taimi pea kamata lewa i ki polokalama aki pe ai toko wha ai ako pesi pea mosione tapani mangisi pea mo toke tahe maloto a kau ola. Lolotonga na e whai whatongia a toke tahe maloto a kau ola i Perth. Ka kohiko e time differences na mauwhenga pe ke lava ai ki polokalama kana e lava pe, pia whakakaua tu ki ai pia mo Reverend Dr. Jason Isleri Kioa. Aia koe kamata ia o e virtual program na e kauia i hono launch ko eni o e Road to Faa'imata aki ai teknolosia. Neongo ki mui angena e toki whetutaki mai Ameria o kore mai ke u hoko mua ko e coordinator i he chapter e taha aia koe tahiwa ono ua ki he tahiwa fitu taha, ki he tau koia e hongo fulu. Pia nā fia pe ke kau whakataha pia mo Catalin Perani e ne tokoni mai me Spain. O hange pe koe lawe ai toko lahi na i kai ke whaingofua ko uhi koe time differences. Lolotonga o kutu apo a Spain, o ku hengi a Amerika, o ku hoata a Australia, kana e lava pe e maungahi whakataha ko ia, whakataha pe aki pe ai teknolosia. O tātānaki, o lava o mau, ai toko, ai profile e tolungo full mā tolu, ki he chapter ko e ni. Hange pe ko e lawe atu i fua, ko haipe na ne tari mai e mau kore, mo e mau whakatangi, ko ki nau tolu pe ia, na e kau ko e ni, i he profile, i he chapter ko ia o tahiwa o noua,
ke fitu taha. Ka koe tūki mua a koe taha o kulupu na nau, veke whai ke nau kau mai koe tahiwa ono ua. Pea ko whiwhia o kui hene a seta, ko uhi hena I kai ke ngata pe he tohi e nau profile a seta ko lisiate a kolo, ko tau ewa wha o tusia me Hawaii, kai umae ai ni ihi kehe. Kana nau toi tohi e nau tolu e nau class profile. He ko nau tuaki pe e nau tolu, ko ki nau tolu pe o kisaitaha. Pe he pe e nau tolu ia ko ki nau tolu pe o kisaitaha. Ka ku nau mo oni pe, ko ki nau tolu e na nau langa e a ko eni I aini o a I aki ai Tonga High School I he ahoni. Ko ki nau tolu ia na nau langa e tahiwa o no ua pe o ku mo ui e nau wheinga, pia mo e nau get together ho nau e nau kau mea mipa. Pia iai pe mahalo ku bias pe ai tohi ki he tau tahiwa no tolu, e nai whaingo fuange pe ki a te au ke uwhetu taki ki hoku kau ngā ako. Kau wai ai tangata eiki Palestine malolo, hange pe koe lawe atu I fua o te lau pa te kata, pe te tangi, pe te toe, whakaise isa he taimeni I te ngai mea nei kai ke te lawe I e kita he taimina te ako ai. Tuku kehe ki nau tolu ia nei tuki mua I loki ako. O hange ko lesieli, hange ko toke tā ofo niu mei tolu ia koe tau tahi wao no. Ko toke tā he maloto a kau ola, koe kau tuki mua ia I he foi decade ko eni koe nau coordinate ai chapter koe. Ka kou lau, it has been a very humbling experience, tahine princess. Lau koe koloa, pia moe monu kia te au, ke o kau whakataha. Ka kono mo oni, Amelia never gives up on us. She would always push us ke mau whai e mau ngāwe, neongo koe taimilahi o ku lahi ai whemo I kina, pia mo ngahi ngāwe kehe. So I would like to acknowledge her leadership, Amelia. She never gives up on us. Ke mautana ki a ngahi whakamatala, ka umaai ngahi whakamatala ko enu ngahi profiles e tolu. Taimeni ihi, he kai koe ke lava mau a ngahi information. We worked through the sons and daughters of those ex-students. And a good example is Linda and Penimau. Tau whitu tahi ke Linda pia mo peni ke tohi mai in a profile I kai peke o mai hataria. So we worked through Katrina. We worked through Katrina, ke tohi e Katrina in a profile, and we had to laugh ko ngahi tala noa manatu merie, pia mo ngahi tala noa whakaori. And also ke tau tahiwa ono nima, neongo na e toko taha pe toko ua na e mauai, I had to work through Czechoslovakia. A Czechoslovakia ko na mention Italia ni me tolo ane po I he po lotu na ne fai e keresi ko eni ai taha e po lotu I Sayone. Pea ko Czechoslovakia he wrote an entertaining piece about his class of 1965. Aia nai kau pea Linda pea mo peni ke tau ko ia. Kono whakakatoa tahine princesi, as I mentioned, it is, I wish to acknowledge a kau whaiako, hange ko ilaisane, Paula Havea, ko Paula foki na mau kum he lau tohi na ngata pe he kalasi nima. Kalasi ono mai ke Tonga High School, pea koe vai ua le vai kalasi o to o ua. Ko e kalasi na u whakakaunga tā maki ai, ko e whai ako ko mowete whakalata, o ne mamao atu. Pea ko Paula Havea rewa I he kalasi taha, ko class 6H, ka mau 6F ki mau tolu. Ko uhi ko e whakalata, pea moe Havea. Kono uhi ngā hono uhi. Pea hange ko ngari loloa e mau nofo he Tonga High School, wau e tau e ni ho tau e walu, tau e hongo fulu, tau e Palestini mā lolo. Ka koe uhi na mau ofa mau tolu. Na mau ofa mau tolu ia heni I he. Pea kai ke mau fie ma wahe me he apiko Faa'imata. Koe mea ke sipoti, nai kai ke kau e whine motu aia koe ni he sipoti, hala he tare net sipoti. Koe pasipasi pe mo e osio akapulu, pasipasi atu he ngahi tau akapulu ai mātua tangata. O a ope ke sila,
ai tau tahiwa ono hiwa koe fuafua sila ia ai Tonga High School i he kalasi e senior. Ai ana e kau mention ko sinlau kolo ki haka ofisi pia mo lata noa pikula pia mo whaahinga ai sea tau mo peao mo ki nau tolo pia nau toi sila foki i he open grade i he tau tahiwa fitu noa. Ai koe ngai sipoti manat meri e ia ki he fo i decade ko eni ai ni e tahiwa ono ua ki he tahiwa fitu taha. Ka kohono whakakatoa mo ka taki ki loloa ai whakahoa aka koe fia pe pia mo honga ia i ngahi tokoni ko toa pe kua tuku mai e kau me mipan a maungau e whakataha o hange ko Amelia. Pia koe toko taha ko toi wish to acknowledge koe tokoni lahi a ema whinau i wature he taimi na mau edite ai tohi ko Amelia, kau maa ema, pia mo au, pia mo Katalin, e mau foki aki hono tō foki aki e profile, but now we have the book. I wrote to Faa'imata to commemorate a 75th anniversary. Ko o whātu ke te motol hono katoa malo au pito i mau whainga maari. Ko kore whamoremore a tahine princess, tuk pe moa ki whainga maari e koe ni ki he Tonga High School Golden Band. Ko ririu honau hingoa me he Silver Band. Kore ke katak whamoremore, Tonga High School Golden Band, katake o ai matau ki whasi. Malo. Ki homai e kauifi. Nei whikoro koe e ako maronga tonga taimini ko e lawe ko liliu me ifsiriwa ki e whikora.
Just like a child who's been given a present, we want to find out what's inside already. And having this new library is exactly like that moment. We want to test out how many people can sit in there. How will the sound be like? Can we seat more than 100 people? Will the videos work? Will the sound work? Does the Wi-Fi work? And so we're like a child this morning, Your Royal Highness. We are so delighted to be able to test out the new library, if you may. If we could just finish off our memories, our walk down memory lane. E Kalaf Moala, class of 1959. Tamu tahine Princesi Salote Mafile'o Pilolevu Tuita. Tamu ek paremia wa kama meliku. Tamu fok mo ka upayo nia. Ka ko kore beki hu fanga he Tongatapu ko osono fai ka ada ke hoko atu haki ilea. Ko mea o hoko ko dia o ko ki hata umotua hange ko ki mautolu ka vai vai. O ko ki dia me ko manatu meri pe ko manatu tamaki. Malo be manatu. Pea goia e whaibegi rea no ko ha manatu ki he taimi goia na uhi Tonga High School ai. Na mauako katoa he te mga i Nuku'alofa na e taha pea GPS a ako lautohi. A ako lautohi o Nuku'alofa. Pe tau ki mua ai, a ako taha hiwa nima fitu na e whakamawahai ai a ki nautolo ko e mei fasi o kamata e ako lautohi a fasi. Porque tau rewa hono hoko nima walu na e tātāna ki rewa mautolo mi kolo motua, kau kia longolongo ko sopu mga i fitu ko ia, o kamata e lautohi ko ia kolo motua. Siana i loa he whai akoko, whremaka fi haki, me inuku na e pure ia mautolo he teimi ko ia. Pea ko e osi ko ia e sivi e taha hiwa nima walu, sivi ke ngai korisi, ko au be ai uraki lava mai mehe ako a kolo motua ke Tonga High School. Pea koi ai lava toke taha mai, ko kei manatu be ku whanongo ko he reti o no tala e kau lava. Na kei ki haku fu amanaki whewhete u lava. A koe tala koe hoku hingoa ui mai. Na kamata pe mhe uruaki, na mau toko tolu wha. Pea koe kamata me whika uruaki o lere mai ai, ko heaven money. Te peki asi mai o se tolu noa, te peki asi hoku hingoa. Whai o au ki he whika tolu ua, asia ku hingoa. Na mau toko tolu wha pena e lava mai ke Tonga High School. Pena au whika tolu ua, aia ko taha hiwa nima hiwaia. Ko taha ia mea ku whai e manatu. E ku uraki lava mai me he GPS a kolo motua. Pe au ko kau he kau lava mui taha mai, he huu mai koe ki he Tonga High School. I he taha hiwa nima walu. Ko e taha mea ko manatu meri e ki ai, i he ako anga, ai whakamamawhai koe rea whakapalangi. Ko ki o ngo i tutu kina, i he rea whakatonga atu he kere ko ini, he kohina umatahapure lahi, i he Tonga High School he tau tahiwa ono ni ma. Mana e toko lahi apute kau, ni hina tohi mo ua, koe rea whakatonga, i he kere ko ini. Koe e kutu atu ko whae rea whakatonga, ko ki o ngo i be, kua tau foki mahalo o Tonga mo oni, he tau ngawa ke rea whakatonga he kere ko ini. Ka kou kei manatu i bena e mau whai ako kono hingoa ko Mr. Brown. Ko e whai ako ia a Nusila whai ako matematika. Pea he mau hu me koe uraki ta auna e whie mau ia ka mau tol he uraki wikepe ke mau aiha fu i rea whakapalangi. Pea ke mau mai o whai rea whakapalangi ko ia i he api ako, i he kalasi. Manatu koe tahiwa nima ngofulu tupu weni. Koe rea whakapalangi hinga hea koe si au pito. Ko manatu he fu i poho ko ia ki mua pe hoko ia ko he ahe taha. E utanguto whai ngahi u tohi ngahi u setesi. Ko tamai koe whai ako, whakahangi ai pe u saibe setesi ko ni he ko hiko. Ha ngua ki ahe taha te u whai e rea whakapalangi. Ruak setesi whakapalangi he api ako. Pea ko
Tahai a mea na hanga whakahaa mai ai na tula mo tu ako ini. I'm a very practical person. Tau maurea vai fo irea, ko whemau e fo irea whakapalangu ia ke lava ke excuse ia a au ke hu ki tua. Taim ko te whemau ke te alu ki tua ki ha mea. Pea ko uraki rea whakapalangin he Tonga High School he taha hiwa ni mahiwa. Excuse me, sir, may I go to the toilet, please? Lue holo ha maua pio tau, whai hono tau, whai fo i rea ko i ni. Ta koe mea whakaori, osi koe ia e whakahoko koe fo i rea ko i ni, pasi e kalasi. Haura me kalasi o mui au, koe fo i rea na na hoanga whai. Excuse me, sir, may I go to the toilet, please? Kono hinga ko toki taimi be tu kuanga kita ke te alu ka pau ka emergency, you have to go to the toilet. Taimi ko ia ko taimi mari e ia ko talanoa ko ini ko talanoa be ko talanoa ke whakafo tui ko talanoa ke ngai family ko talanoa ki he kolo ko talanoa ki he whanua ai talanoa ko ia o Tonga High School ko manatu ki he ngai family ko ia na e kau honau kau ngā ko he taimi ko ia ange ko kau tau mo pe au Kelas whakataha mo Pauli mo Paula ta mo pe au ki mu ata whai walu ta mo pe au ki mu hifo ko e staita ta mo pe au pe ta ufa ta mo pe au ne to lahe kau ta mo pe au ai sia ta mo pe au ko e taimi ka ngai family hange ko mangisi ko kau mangisi tu lau mangisi na imu atuia mo mimi kelas whakataha mo tolo mo Joe matu mangisi kaua Joe he kau pioneer mea ko journalism i Tongani. Hau me Tonga High School o ni alwai pa ku kei mo ui bea Joe kei whai be whatongia ko ia. Halai walu mangisi, ko tapani mangisi, toko lahi kau mangisi. Nai mimi hangea Tonga High School ia ko e ako ai ngahi family ko ini nau iloa. Lea sāne ko manatu ke kau tūkia na nau toko lahi. Ko mautolu ia, ai family o mautolo na mautoko hiwa whanau, kua na lahi taha, pa na mautoko ono ki e Tonga High School. E tama e taha ia mautolo na e lava ki e Tonga High School, ka tamahe mauta mai, kua au na wako ina fualu, pa kua pau beke aha inasio tau family ke alu o whai whekau he wesiri ana. Pe hau rewa tamako iau, ave tamako ia ki toloa, o aku i toloa. Alu mautolo ia e toko ono koe ki he Tonga High School, alu e tamako ni ki toloa, o si peha no mahina e ua ku turi tamako ni me i toloa koe ngahi hopi. Pako mau ina sia ke siasi ke whai whekau o ku kei ngahi hopi pehe ahon. Kai kehe koe ngahi family toko lahi pea tuku pe mua ke mahalo po ngalo ai ngahi hingoa toko lahi ka nei toko lahi ngahi family na whakafofo ngai he ako i he taimi ko ia. Peke ngata pea ai ka ko sio he taimini koe lava ni tau nima walu e ku mawahe me he Tonga High School ho tau whakao si ko tahi wano nima pa ko kei mantu i peta pang magoe ki paremia he asi mai he social media ai aho whaerei oi nang tai ki paremia pa nu whakau ki ako oh my gosh I left Tonga High School before he was born. How old that can be. O kia iai be kau toe ho mau tau, ka koe mea lahi ko tokolahi nau tolu ko nau osi mama o atu. Kau toe nau kei mo vete holope, wai ki tangata ko se fita hauri, me inu sila. O kei iai be, koe ki fefine faithful au pito ki he ako angani. Ofa takulua o ki heni be koe metronia i loa ia i Tongani o ku iae kau tangata ia ko nau si mama o atu ho mau to'u hange koe Alexis Fa koe tuiono lea waa o ku tamako langi kau haa sini na toko lahe kau haa sini ia mau to'u ho mau ta'u bea o ku nau mama o atu be hange be foki koe kau hihi fo na nau ki toko lahi
I he tau koe o mautolu. Te whakausa ki bēku pehe koe taha, mea lahi taha na uwako, me he a koni. Ta tau ai pe te lava maolunga, pe u te lava maulalo, pe ta tau ai pe uai whahinga na nau transfer ki nau tolu. Kai ke lava lele nau CV transfer lewa ki nau tolu ki a tere. Ngai ako ko ia, kai transfer mai ai kau wako maolunga, kau lava maolunga i a tere. Ngai ako ko ia ki he Tonga High School. Ako mea ni nau wako lahi mehe ako wako beke ahoni. Koe mea koe ui koe lele i taha. Koe ko hingaia na te whika uraki maupe. Hene lahi taimia na te tō ai. Lahi taimia na te humu ai. A lot of failures. Ka koe success, ka koe lele i taha, a te lava koe o toi tuu. Mehe te failure, ke te hoko atu. Koe mea ia koe o kau he lau. He koe whahinga ia koe nau tōpa, nau tapangu nau tolu tokoto ai pe, o nofo ai pe i lalo. Ka koe ki tau tolu koe ia ne lava o toi tuu mi he whairia, tō whiha. O lava o kei tuu pe o hanga hake, o hange koe mea ne malanga ki ai e tangatai ki Palestine Malolo, koe taupo tū ko he wani. O ku tuku ki ai a e tau tui, mo e tau whalala, koe hape mea koe te tau whai i he mama koe ni, o tō whai a ko uhi, ko i ui mo e whina ngāloa e iki. O whātu au pito ka teki mau tolu, e kau korisi tutuku, tau te whito ka teki mau tolu ko ia ko mau korisi mua, pea ki mau tolu ko ia kau mui atu he taimini, o whalahi atu, o whātu ki he taine princesi, ka e uma a eki pareimi a mo ki mau tolu kau paionia. Lewa malanga. Tahine princess, I he wafe mafitu. Nai whotu uai e tō taha koe ni e lea whakamui taha hono hingoa I he papa koe. Ko Sosefo tākai, ko Daxo e apiako. E bongbongini, he is Dr. Joseph Tākai of the class of 2001 to give the last presentation. Malo. Whatolo atu, tahini whakawhalangangi. E pale mia o Tonga. Whakapapalahi atu ki he kau paionia, kau pure ako, mo eku kau whai ako. O taulo nuku kotoa he hawhangani. Tahini whakalangangi, koe ke uilo pe te top whewhe, ai manatu me re, ai kalaf mo ala. Kau tāpea ngāri pe ko kolis mua. Pea koe matapure lahi tangata, o ako angani. Pea ko whakapapalahi atu. Ko le peke utalango fua, ke whekau ko o mai, ke whakahoko pe haki manatu me rie. Talo e kumau ai whakaafi maalunga ke polo kalamani, mo e kwhehu ia pe ko hainai. Pe ko hainai au, e ki motua tahi loa, ke ukau he whakataha e koe. Ka kua o hake he kupule ako maalolo koen ko Mrs. Anna Hedvikune. Ai ki papa mahau inga koe nuku hae o lunga koe. Pia kou pehe lewa, kou kau he ahoni he lau. Ka ngahi manatu me rie ko whakahoko atu ia, tālu me kamataanga o kātoanga siuperi tae moni o e tauni, pehe ke kau korismua. Ka tuku pe, ke whakafofonga atu, ai tau wako o e uafe, mo e ngahi tau ki muini mai. Ke o atu pe haki manatu me rie nau pe. Lady tuna whiala ke pako, ko whapapalahi at ke whitu ona. Ko tui ke manatu me lie pe, ko koe pe na ke whake pale I he wafi mawhitu. E na ke whakawhakalangi I he hawhanga ko ia, pia mo toke tā wili fuka. Pia kou lau, ka monu ai whainga mahari e kou ihen, ke umamata atu, kia mo tolo hono kotoa. Hange koe tala noa, nai o ato e tui fua, petelo. O kou kau au, he ni ihi, e koris mui, o ku Mafile'o aki holo, ko hono tataki, mo hono tare ngahi whatongia. Ko ni ase a koris mua he potunga au e ku te iai, o ku te kau ki tahe lere holo, ke whakakakato e ngahi mea ko ia. Pea ko whia pe ke uwhanongo, he acknowledge pe, pea mo e ki ngā au e ku whakahoko, he mātua, mo e whine mātua, e tau uafi ki muini mai.
Te whamapoopo pe ki manat me rie ki hako angani. Ka ki whailea ka resilience. Pe koe matengataa. Pe koe matu uaki. O ku tau mamari he ku tau pihe ko toa pe. He tau ua i he koristu tuku o hako mahalunga tonga. Te ui pe alalanga e mo ui ke matu ake ngai ta awo taimi. Na e kamata pe ia me hono whiriwhiri e kaulele i taha ke hu mai ki hako anga. Na hu mai ki he Tonga High School, i he hiri pe he mōwhia na e hoko ki he ako anga he wafe. Pe na e langa i pe ia e mau mate ngata a i he taimi ko ia. Ako he lalo te niti, a sempili he lalo pai ni. Ako hiva pe a mo Mr. Manu he la a. Ngā aue mo ua, mo fusimate lo i he taimi talangata a. Tariangi ke pia mo talangofua ki a Mrs. Halafihi pia mo e toenga e kau whai ako he taimi ko ia. Koe ahoni, taini whalanglangi, kua ola e teo tangata. Koe resilience eni o kumau ke mate ngata atu ai he whakahaku ma e pure anga o tupou. Matu uaki ai ngahi ta au e taimi e ngahi malai ke he kehe o maui. Ko tala manu atu ki he taini whalanglangi, pe he ke toenga e kau whakawhi o ahoni, whakamalo atu ki he kau ngā au e he tohi mahu inga ko eni o e Road to Faa'imata, Malo he fatu pe o mai ki heni ke tau lawi kotoa iai. Pe whakamalo ate whakakau ate tokotahani i he pue. Ko ia pe ai ki lea, tu au fatu. Tahine princess. I he tohi ko eni Road to Faa'imata, na ia e tala noa a Paula tupo. Ko ene tala noa, ko ene tō mui mai, ki he taimi, na e whakotu uai ai ako. I he pongpongini, ko Paula tupo e no toi tō mui mai pe. Ka kōkore atu, whamoremore tahine tukuang pe ano ki whainga maari e kio, ki motu a mei pangai hapai ke si lava mai o. Whakahoko pe a ene manat merie ke kakato si polkalama. Alo au pitu. Para tu po ia e ku prusi he tohi me le rave ga heti ne to muy mai mi ha ba ki foto ako ko ni foto muy goni ke program ko ni te ga ke prusi ma le prusi te tau ko Ko ke ufa fa da pu kai la vai ki fa dong e ba ne ka ha me ko manatu I ke Tonga High is the attitude to leave you alone. Like if I was late, but baby me no toi mo wa kita. Like it's not a big deal. But that's what I remember from Tonga High School. That's what I treasure Tonga High School for allowing me to be who I am, irresponsible as I was. But that's Tonga High School. That's Tonga High School. It had the strength. It had the strength and perhaps the wisdom to leave the kid alone. And pago mahalo ko uhinga mo ko kawai he whatahani. Mahalo ko ngāue koe a mena I te me Europe, not my. Ko siai fo ke citation ko contribution ke api ako. Goodness, what was it? Anyway, malo au pito malo mua no whawhei mai au ki heni e nai. Yeah, that's not high school, it is. Malo. O kōkole atu taine prinsesi e taimini, ke angalelei mua kai toa koloa mai whatahan. Malo.
ko mafihio tau loto ngā o a te whamalo kia ki I to uako mate ngata a koe no Ameria mo heti mo saane ma. Nau whakahoko ange peke tangata eiki paremia. E paremia nai tō mui mai ho mo whahawhi a mo tōru au ki o alu ato ke tau kāto angai tau fitu ngō furuma ni mai Tonga High School. Nai oso mai pe whakahawhi ai Faa'imata ka au mahal he wik wha oso e pereri. O mi emaili o mai kai ke toi hawhahinga message hono o mai toi peke Zoom mai. Pak nau ilfoi nau toko kia haku laptop ako iPad pe ako whaingata ai Zoom. Kako whamalo at au pito. He o mai whakawhi ko eni. Pea o kua wongo I malu ia au pito I he ngahi. Manatu me rie ko eni nai toki o si. Kono mo oni ona ka pau na tau hoko pe tau tolu he manatu me rie. O si lava o tau aho ia tau tolu. Ko mea ni ko mahu inga ki he kakai is to remember, because memories add value to your life. Nothing else. God gives you a memory to put value into your life. Wama kataki peko I loi toko lahi e kau tax mo I kau poto mo I kau whaiako rerei nai. Na e whaiako pe ako I he mai moa fisfisi mua ko eni o tau whakataha he pongpongi ni. Pea kou o ko manatu ki he rea a Kalafi Moala. Pa koe koe aenia ke pehe, I'm a fan of Kalafi Moala. I mean, he's a journalist. I'm just saying. Sometimes they speak the truth. Pa koe pehe, ko manatu ki he fo I rea taha a Kalafi Moala. O ko fia pou lahi ki ai. Koe hu mai koe ki Tonga High School, na e tapu I au pito rea whakatonga. Pea o ko sio hola he taimini, ko ki to wako pe e ua kui heni. Ko ki to wako e taha ko e seta longarei whina. Koe to wako ia I he net polo. Pea koe mau whaia ko net polo, ko aneti vi fonua. Pana mau midget A, pa ko fia kai kei heni, ai tokon kapteni ka au net poloa talahiva. Tonga fine, he koe ke koreat ke paremia, e koe whamoremoreat manatu inai whai e tau konseti heni. Tau whainga paanga, maha koe ki whainga paanga ia. O kui pe fok hek whanau a kuia Tonga High School koe 8 miliona. Pena uia a tere koe taha. Pa te geu iloi pe kua ukai ai koristonga o taha miliona pe kai. Ka koe, nai whai tau ki konseti hen. Pa koe ku pehat ki ai. Alu o whakahoko ki paanga I te au. Koe tau ki mea ofa ai ki midget A. Pea mo e tau whaiako net polo, alu o ave ko tau ki panga tau ko tau donation. Ha uia rea he mea ke. Ha uia pehe mai ko Pilolevu foko e kaptenia ma midget A. Pea ko ia nai whakahu, nai kake fusai ene whakahu. E ko tai peke mio ia katahi. Pea ko e mea taha ke mou mea ka ko Pilolevu ia nai kake Tonga High nai side school. Pea koe kau no pere nai huta e sivi pe nau. Hangai koe lau a Dr. Joe. You have to be resilient. Like a sack of cement. Pea ko mana tu ina ngau e mo ua mau pea uia koe uhi koe kurea whakatonga. Pea koe taimi pe koe na mau nai asa whai ako
Ko ka matapu le ma le fa palangi le time ko ya. Ko to wa ko ke side school ko Colin Lutui. Ko ia to tahape ko si ai heni. Pa ko mante ko mai ke side school na faia ko a siu Tonga. Pe amo Paula Bloomfield. Pe oange pe amo Aiona whakalata o faia ko ai. Mana Latu. Mahau saange manatu ia a Colin iau. Bako au pe fefine ke mantui Colin. I was the only girl in the class. Bak mea maria pe nau tupaka mo whangatunga ane tō tolu. Anganga I whakatangata I pe haa koe ke side school. Ka koe mea taha ko manatui he ako he side school. Ko koe whamore at pe paremia mo minista mo kau paionia. O ko fie kau pe mo au he manat merie. Nai ai pe whanki manat merie mo whanki manatu kai ke fu merie. Pea koe, o se koe talanok hek whanau tamai nā tō mam na ke sipoti Tonga pa ke toki auki. He a koe, ia nau sipoti. Ko au nau kapten he netpolo. Oh, ia, koe ha. Koe ko mo ki lai tāna mai e seta ke mo as. Koe teke o se hata whakamāpe wha. Tapuia e se tapu piti ke alo pulos ka rewa ke kore mai ka au, He koe, hao whoke kau pālangi, mo tolu koe ni ki, mo manatui. Hao kau pālangi o whekau ke mautui ai talau se piva, hange koe rompers, he? Hange koe ngai fu talau se hufangai whakatapu, he taimi ko Henry VIII. Mo manatui, ikai koe mon, mo manatui whakatata koe no Henry VIII o tu. Hange hafu. Piva kuhe. Wak sai whakia mo talahiva mo kalasi, o na wiki, he? Ka koe ai mai ko matu aki Henry VIII a pito pea. Anyway, ko tawa wen fitungoful e seta ko o atu, I give you the permission to show our picture of Midget A. Anyway, no one will recognize us with our plaits. Ko e mea taha ko manatui, kau whaia ko pālangi. Pa ko manatui au ia, ai whaia ko e taha. Mahau ka hao me kānata pe ko Amerika. Kone ngā ko Mr. Shilling. Asei, hange pe ko LVC. Ai talawo, mantu esa. Ano fufo. Mr. Shilling. Pakane, aspe Mr. Shilling ko maatunga. Kanai hao Mr. Shilling o aye angai fu maea. Mahapo o sto e fu kasi aye. Fu kasi a kona na tu ko heve e a ko e koris fefine. Ko tu ia he ia. Pe ai fu foi whakaponai, pe a ko I rewa tamaiki ke nau heka he fu maia o swingi pe hea. Paka te swingi a pe ki tau sio hifo pe ke ngoto omu koio a koris fefine. O whai nau fei haka mo e nau. Taimi ko ia te heka pe ko ospe ko ku heka. Kai ke ilo e au pe ko hainan tala ke whanga whae nau hao heka he fu maia. O ku hifo pe ko lue ke ren lova. La o pe au me henoa o ki palasi. Tapu au pito ke alo heka he maia. Kai taha ho heka he maia. Ka hono mo oni. Nau sa iau he heka he maia. O namu rei mai fei haka ia koe nea. Pea koe taha, koe taimi koe ia, ko manatu I na e o mai he kau Amerika ki Tongani, a ngai tangai mahoa a koe hoe. O manatu I, na mai pe hoe o heu aki e ai vai o whae ke te whakapaku keke. Te whakapaku ke koe I foi, na kai ke maha tangai hoe e tonga hai. Kai lope koe ha, kana e where a tangai hoe ia e kau ngā api a koris se fine maha koe ako nofo mau. Pa koe mau me ak whai, koe mau heka he maia, hoe! Hoe! He tamai,
hau kei toi peta mai ko se feeling na mantu si iri mai hoi ka mautolu ka ngā api I he. E whanki manatu peia ko manatu I he taimi ko ia pea toi foki peke mau ki midget A ko hui ko whakaori ko ospeha mau tau pek mau malohi pek mau foki ka na tau ipu foki e se tahe na tau ipu hana whakaofa ia peka me aia mau tolu pa ko awe nau alo no ko o mai ai pu pa ko mantu I pe ko hoa ko o fine halapuana ne fuake ta wi pu a ko ya are si halapua pa ko mai ko ko ospe ko tege ke mama o ipu ko mai ta utu ke fai mau ki review ke ta mai fai ko pe ko ha uhinga ne to ha like fra hu a ko pulu pe ko ha uhinga ai mau lawa e seta mo ha me ko o te ke rea ma anetia ko oskai kaila mai pe a talahi vai ko kai ke practice ko me ko hala e ne whakahoka astala mai ke tau tu he ni minute tolo no practice a ko to ke me a mai a practice ka ku pa pe ke ya e tau funky Jiminy cricket pe he ho tau e tau mo ua he e tau mo ui ko mea koen ke rea whakapalangi, rea whakapapalangi. Ko manatu I nau aluatu ki he funga atere, he tau e taha o whoaki e nau ko nau graduation ceremony, ko nau prize giving. Pena iai e tangata e ki pare steni ko enia katoanga. Pa ko ne mea matala noa e taimina e pure ako aia, a ana tau whiurungaki. Pa whekau e ana ke kamata e rea whakapalangi koe rea whakapilitania koe a atere. Pa ko no whenko pe, ia ko mantina ke fusai e nau rea whakapilitania a tōne. He ilo ke taimini, ka na ke fusai whewhe e nau rea. Ko e whako e ako I pehe kau Tonga. Ko ma tolu ke Tonga haina ako e kau pālangi. Pa kai ke patoki aku a Tonga. Ko mea ko manatu I pehe he tangata I paresteni. Ko mau lea whakapitania nau tolu. Ka nau kei whakakau I whakatonga be nau tolu ia ai rea he. O hange ko eni. Ko nau fo I rea pehe. 11 you die hard my bread. Ako pehe. Se kai ke e kanga ana penanga fefe ne fai ako e le whakapitania kau atere 11 you ai ko si whakatonga fokia o whenga e ke translate whapalangi. Kako nau nofo ai e kurea pe osko ia pa tuku e rea ka hawa manat merie. Kako korat pe mua ko uhi ko time na uhua iau mo Colin na fu whakamama whai a pito I rea whakapilitania. Ke whewhe mo ke uki pe aku sai pehe ku laivi mai si asia tu pere a ke whanau ko enia Ameria mo Catherine mo otu nau hanga mai ki ai. Ka te talango fua pe o whakaosi ake ki I rea ko ni I he rea whakapilitania. I praise my Lord and Savior for his infinite grace and love, that he has sustained us all during these difficult and uncertain times. Although we cannot all be together physically to celebrate the 75th anniversary of the establishment of Tonga High School, we can nevertheless reach out and make use of the technology that is available to us, thus utilizing the platforms which has become the new normal to share with our brothers and sisters globally the importance of the road to Faa'imata. The road to Faa'imata charted a journey towards the 75th anniversary of Tonga High School as a reflection, remembrance, and reviving of the ideals, principles, and values that underpin the foundation of Tonga High School. The Talanoa sessions and chapter-directed activities hopes to provide a moment of re-evaluation of whether the course that we have been navigating is still relevant or requires rethinking and rechartering
to ensure that there is always a relevant, secure destination ahead of us that can take the Kingdom of Tonga beyond the challenges of our times. The book, Road to Faa'imata, 75th Anniversary, is evident of the stories of a good representation or cross-section of ex-students of Tonga High School since its establishment in 1947. I acknowledge our indebtedness and deep sense of gratitude to the strong vision and team who from the start collaborated and supported each other with the motto of Tonga High School, Ki here rei taha, as the main driver of the initiative to collect the profiles and stories, the manatu merie of the Tonga High School ex-students, and compilation of this book. I applaud the tremendous efforts to coordinate this book in a short period of time under unprecedented times of the pandemic, COVID-19, and the multiple crises of natural disasters and other social and economic issues facing our beloved Kingdom of Tonga. In all these places, it's been incredibly humbling to see how Tonga High School ex-students are creating innovative and clever solutions to diverse challenges that they all face, and to remain loyal to our beloved Tonga High School. May I extend to the Tongan government and to fellow ex-students and students at Tonga High School my very best wishes on this celebration to mark the 75th anniversary of Tonga High School. May all the blessings of the celebration be sustained with the goal of the school's motto, Ki here rei taha. It is my distinct pleasure to sign these books and to award them to some of these ex-students here today as a gesture of appreciation for their services and contributions in exemplifying the motto, Ki here rei taha o Fatu. He konga koeni o po kalama ke whamon huafa ki he ongotohi e ua. Pea e whoa ki lewa pea mo e tohi e hongo fulu. Pea e tohi e walu ne o si whamon huafa ki ai tahine ki mua he po kalama o e ahoni. Ko e ua pe eni ke whakailonga i aki ai o wau. Kore pe ke kauifi ka pau kwa ki i fasi le o si i pe mo no i he ki taimi koe ni o ku whahoko ai whamon hua whai tahine. Malo.
Whamalo atu ki he Tonga High School Golden Band. Tau hoko at le vaeni ki he konga whaosi o e ki o wawa pongpongin. Ko le atu ki he tahine Princess Pule. Ka taki ka ke angalelei mua. Ka e whoakeange ai ngahi tohi e tolu. E hongfulu ka taki whamoremore. Pea ki ai pea mo e pale whakalangilangi ki he kaupaionia. Whoakia e he kosilio pule ai kawako tutuku ke whailonga e aki ai makamaile o tau whikungo fumanima e whoakia ki he kaupaionia whatahamba muna ngahi tohi. Ko tohi ulo aki Lady Tuna Kaimanu alea motua. Lolohea tuli ki whanga tuponiwa. Ke lepi o uliwa ati. Kono wha, Clive Edwards. Ka o heni pēha no whafofonga. Nima, Latu Pilolevu. Ono, Paula Havea. Fitu, Fekita Moeloa Utoi Kamanu. Valu, Paula Tupo. Fikahiva, Dr. Ana Maui Tauwheulungaki. Hongofulu, Dr. Manu Matavai Tupo Rusen. Ki henia ilaisane Tupo. O whamalo a tahini prinsesi, o lava lelei ai o waukoia. O kole heni kia Katrina Maufatiaki, class of 1996 and head girl, ki whahoko atu a ki whaoha a whamalo. Koe langi mama o ia ai toa, koe mai moa ola ai hau. Ko eku leani ilo pe ia e he au. Tulo atu kau hao atu e. Tuku mai se a whainga maarie o whinemoto atu ani ke whahoko e whatongiani. Ta ahine ko heilala tangitangi o loto palasi. Isa, o ku kei tangitangi pe, pa kei mamangia o ne huhulu he whungataua. Tuangutuni ia ke he aki ta ahine. He oku tui e ala mea ia pe aluva. Ka koe tui tuu e ave ke maka ko loupua ko ho'o mea anga. Kai vee pe he maka maile. Kua langi ia o ngari taumu a tonu ai ki ngā ue o ahoni. He a whita o lalo ka ke whakoloa mo whaata ki ngā weni. Ko tātā naki, mo hiki tauhi manatu, hangahi talanoa me lie oi apini. Ko hawheinga mo whakaamu, a ngai whanau tama oi apini, ke molo mui vae, ke mai moa mo langi mamao. Ai tawake oma, o kune tōtō wha i mala e kula. Koe mai moa e kei whawheta ia, e he tonga kotoa o lau i kuonga. Whawhetai a wheita o lalo a wheitu una, whawhetai
pe whawhetai. Kua mea mai wheitu una, pe hange ko mau kau he lau. Haka haka e koristu tu kotoa, ne nau ngā wei e tohini. Pe ngāri ko tāu e oko okoni, hei ilo na aonga ki whānau mo e kahau o Tonga. O halaha lea e tāu, whatatau e whakoloa e ahoni. Tuku pē ke mau tala monu atu. Koe mau lotu pē a ta ahine, ke kei tō moringi mai a eni ala ofa, mo eni tāpu aki. Ke kei ola e pē a ho ngahi ma i moa ola, ma ai whanua mo hono kakai. Pa ke kei o whaki ai pē, ho whare e sihova o lau i kuonga. Your Majesty, given that none of us has obeyed the golden rule of the library, and it is a place where we are also able to reflect, may I also close off with English, given that this is the place that all of us have also learned English. And I want to finish off with a verse from the Bible, a verse that I think will speak so much volume to all of us as we close off today in the celebration. The road to Faa'imata does not end here. We acknowledge the pioneers, we acknowledge the ex-students here, the Prime Minister, all the key dignitaries that are here. It has been a fun journey in the last celebrations. But I want to also echo what the Prime Minister had emphasized in last night's event, that the road to Faa'imata may continue to be a spirit of collaboration, a spirit that we may continue to journey together, hand by hand, and walk together as a team, and also in the spirit that we all know, to the best, but of excellence. And I believe that this Bible verse is a verse that we're able to all sit and reflect in this beautiful library that all of us were all part of in contributing. So may I read from Philippians 4, verse 8, and it reads, "Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things." Tua ofa e ki atu. Te kokole le waheni ki he tangata eki Palestine malolo ke whamolmore ka e whaose aki ai tau katoa ngani halotu pea te teo mai mo tau i whi ke whaswhafonua whamolmore. Lot tua ko mau tamayang lele ai afiona na mau kamata e feo hi angani pe mau whakatangi ke feitu una e afiona ke haere mai o nofo ia o afio he feo hi angani hono ngahi yo wau pe aku mau amana ke tutuku, au kei māwhana pe ho mauroto, i he ho ata mai, o e ngahi talanoa merie, mo e ngahi pore, kua whakamā opo he tohi o e ahkoeni, pa mau whakamālo atu. Kei hoko atu ho mo Faa'ao mo e tahine princesi, Salote Mafile'o Pilolevu Tuita, pea kei whakawhie maupe, pea mohu tāpu e kina maupe, ai ngahi potu e mea holo ai, heku ne mea holo pe, pea moe nonga, moe fie au e afiona. Pea koe kresio tau e ko si sukalaisi. O whalahi ai o tuako e tau tamai, pea moe whiohi o lau mare maan oni. Nofo pe mua mogi mautolu, pea moe whareni he ahon pea o nā hiri, kai whai pe o ta ngata. Amen.
Kato ia o programa ko ia o hoani kai ko programa pugeni ko famoni ko to hipe ko Buksani o to ko ia Road to Faa'imata 75th anniversary e library ko ia library for when ia ko malunga Tonga i ape ko kadang na ureti ai Pagiging po ako at may barfit po niya mape bebo kiki broadcasting kapag tingin ko niya ni Webster Junior Lea bebo kiki pita Tongatapu Aripati Junior kisina Tupolea mi library Tonga High School Kosa Slovaka Moimoi